Antsho nafike wamana esigawini umkakho. Bakusinisa amaNazaretha esigawini nitheli yoshona ilanga wena futhi wagumula umkakho isidwaba mfaka iveni engubo emhlophe emagcekeni oyihla umkakho wakwahamba nqunu wena. Dala abasifazana abahlobe izingubo ezifaneleyo. Dala abasifazana abahlobe ngengubo ezifaneleyo. Babe nokuhlonipha nokuqonda. Bengahlobi ngey'nto ey'luki wena ngegolide. Uma ufaka izinto legolide ukhonza muphi ushembe? Imuphi lona yomlalela? Akube yilo ahlole umsebenzi wakhe. Mama. Imuphi lo shembo yomlalela? Ngoba ngangikhona ebuhleni. Kufika umfundisi umthathe ethuthunwa inkosi. Onyazi lwezulu uzophuma wokuqala umhlangano. Yathi bonke abantu abafaka amazinyo egolide uthe ushemba bangaye entabeni. Kodwa wena ngoba unenkani waye entabeni nalamazinyo afake emlonyeni. Ngoba wathi uma ekhuluma umfundisi lapho wathi nawuzile kuyuze kushembe. Wathi abafake lezinto ezichunywe emakhanda angazi-ke mina unkosikazi weNazaretha oqhuma noqadolo ukuthi indoda yakhe isuka ikuphi. Noma ugane isingayina. Noma ugane uzavola indoda engenamthetho. Noma agqoka kubomvu. Wenzani wena sawuchitheka noma ugqoka kubomvu. Noma ungafaka igolide. Noma uqamehlakho ngoba uthi laba bambe ikhaphayo. Uhlabangeze abakuthandayo bayokudela befisa uba ufe. Lapha kuleli bandla ayifakwa lento enifaka lapha eblue lapha phezu kwamehlo. Okubuhlungu lento nifaka ngisho ebuhleni. Kumhlangano omkhulu kaJanuwari kaJulayi uthi uyayibuka inkosikazi yeNazaretha kuhlaza lapha phezu kwamehlo. Nenzipho ipendiwe. Bengikhona kamasho. Ubaba akhikhala emphefumulo livulwa ngangikhona. Kwafika ingane engalona iNazaretha inenzipho ezinde hayi lezokufakelwa. Inenzipho ezinde yathi yanikela onyazini lwezulu lathi unyazi thatha imali yakho. Yathi lengane ngisayiboni lathi unyazi nathi layikhipha lathi thatha imali yakho. Lathi umuntu onalezi nzipho akanikeli kuthina boshembe. Yathi lengane baba akuzona ezokufakelwa zingezami lathi unyazi lwezulu ya noma ngabe zakho umuntu onenzipho ezinde akanikeli kuthina boshembe. Ithi lengane ngobani baba uthi thina boshembe sayiqalekisa inzipho ezinde umuntu ngoba bethakatha ngazo. Wena ayifunani ku? Hayithi noma kuyimshado namhlanje yeNazaretha amakhosikazi akhona ayaphuza. Lamakhosikazi amancane ayaphuza. Kuyaziwa nje uma kumcimbi khona iqesi labafazi bamaNazaretha. Nalona oganwa useyazi ukuthi umkakhe unabangani abaphuzayo. Phuza kanjani utshwala uyiNazaretha? Kodwa umile lapha kutheni ipoyilo noshembe kayipheli. Lapha mlazi khona umama wakamphela isibongo obehlala lapha nakwaThe 17. Wafika insizwa zakamncube ezimbili ezivela endwedwe zizofuna umsebenzi eThekwini zafikela kumfwabo lapha e17. Wayibona lo mama sihamba ngeyitimela uyayibona ziyashumayela ugibela nazo eHebria abamba itekisi emajadini emhlanga ngelinye ilanga wayesesondela kuzo. Wasethi bantu bami ningamaNazaretha nina bathi laba yebo wathi awungisebancane abantu abami kule nkolo nisazowa. Uyanjalo abantu basho njalo nje babuka lemkhuba yakho la endaweni uthi uyisela le inkomo. Tshontsha inkomo zabantu ubuzohlala nathi. Unemizi njengenayibaya uganiwe wena umkakho wamlobola ngeenkomo zokwetshiwe. Unesicawu somtshontsho. Wenzela ingane yakho umkhuniso nenkomo yokwebiwa. Uthi lo mama abantu abami nisebancane ngizowa. Zathe zilezi insizwa hayi ngeke thina
sibhaliwe sibadala kulenkolo wathi bantu bami ngisho ngoba kanasi wathi uyabona mina bathi labafana wathi ugeja yebo wathi mina ngiwisa ngisho imthemkhulu labo baba bena bahlala ngaphambili abagqoka lengubo emnyama lapha esansi inhlanhla iyajona angithi nje nawe lapha nje lapha kodadewethu bentethelelo khona udali wakho nengane encane futhi angazi intethelelo izala kanjani ingakagani kodwa udali wakho uyancelisa emveni kokuba ethethelela uthi wathola umntwana ekhaya usethola enye futhi uyithola wena ngemgidini nje njoba kuzobe kuJuly uzobe ugida kodwa unengane kwintethelelo 79 umshumayeli uthi 79 umshumayeli ungeze imphala Ungashe 3:16 ungasheshe ukuthuthela inhlizweni yakho ngoba ulaka luhlale esifubeni somuntu oyisiwula ungasheshe ukuthuthela emakhulunywa kanje usuku ukhombisa ukuphukuphuku makhulunywa nje iqiniso musukubipha wena ngathi sibantu asicinde selezivalo lo mama wayisho lento yaze yalimala emoyeni lensizwa ugeshe ehlala naye emlazi yatikila yabashiya kanjalo yahamba yaya endlini yafika endlini yahlala behlukana lo mama nalo mbaba omuntu wakancube kanti okhuluma nje lento ingoba ufuna lo mfana ugeja athandane nengane yakhe uyazi iManazaretha ukuthi laba abantu abangakholwa uma ethandana nawe inhlasuthu uhamba u23 ulinda ibusiso zakho nenhlahla zonke zehlela kuye khona utho yomzuza wena ngoba wena ulindela lo yamuntu odlifa liphisiwe odlingulupe wena uyalinda la njengamanje ugcinisa abatha uzothi mawusuka lapho uyombatha naye kade edlingulupe namhlanje ilanga libalele uyonikela uzuyeke gcina usuthi ushemba kangisizi kanti ushamba uyakuphendula inkinga yonke into oyicelayo ivinjwa idimoni lengulube edliwa umntwakweni behlukana bahamba kwaba umsombuluko lo mama wavuka waya emsebenzini ejardini lakhe ithi lensizwa wathi mayefika lo mama emsebenzini umlungu wakhe wafika ngasekho wavula isango lo mlungu unezinja ezimbili ayithenga wavula isango lo mama wathi mayevula isango wahlangatshezwa ilezinja zakhe zomlungu amapitbull wayibiza ngamagama uthi zezi izinja wabe sathena phela ngoba ithenge phambi kwakhe beyiphakelwa uyena beyikhuliswa uyena siyamazi kodwa lokho ayikwenza namhlanje akakwazi uthi zathi mayifika kuyena zafike zamshala lapha esifubeni walalwa bheka phezulu nesanga engakalivali uthi zase zimbamba yabona ke leya nje mayibambila idedile uthi zase zimbamba wabe sayibize ngegama ethi sibanibani uthi yambamba uthi wathi sibanibani uthi yambamba ethi uyayiphunga zombili lezinja uthi zayishintshana ngento eyodwa zazimbamba lapha esithweni sakhe sangasese isuke nesitubu khuluma ngoshembe kuthi impoyilwa noshemba ipheli uthi lo mama wamemeza kwaqhamuka abantu omakhelwane mabethi bayafika zimbambile lezimalasi mayethi umuntu uyasondela uzokhuza uthi ziyamdonsa zimdonsela ngaphakathi kwegate uthi baze bama abantu kwafonelwa amaphoyisa athi ayafika amaphoyisa sezibomvu lezimalasi ayisabonakali ngenxa yegazi elaliphuma kulo mama laseligcwele phansi uthi saseyilala zabeka amakhanda phezu kwedlala zaseyibheka ngakuyena amaphoyisa ngale ngaphandle azama indlela ukuthi azoyidubula kanjani ngoba manje nangu nalo mama uyisithile lezimalasi makunomuntu osondelayo ziyasondela zimbambe zimdonsele ngaphakathi uthi kwaze kwafonelwa amaphoyisa afonela umlungu wakhe wathiwa sibanibani indlu yakho lena namba bani wathi lona yebo wathi waphuthuma ekhaya isimo sibi konakele kudingeka wena
othi lo mama wafika lo mlungu wathi mayefika naye wathi uyibisa ngamagama zaze zezwa maye uyasondela uthi isondele nalezi imali siphinde simbambe lo mama lapha esithweni sakhe simdonse. Othi lo mama wayincenga umlungu azazi imali asizavuma wayincenga azaze zavuma. Uthi lo mama kwaze kwafika into kimi ngendlela mntanami ebuhlungu engangibuzwa ngayo eyathi thani ishembe. Uthi ngathi lo mama Shembe ngiyengibezwa abantu bakho bethi uNkulunkulu sengase ngife ngishiye ingane zami pho. Uthi leso sikhathi waphuma ngaso umphefumulo kimi enyameni angazi kwenzakalani. Uthi leso sikhathi ke lo mlungu wakhe akwazi ukukhuluma nazo wayincenga zasuka zabuyela endlini yazo wathathwa umzimba lo mama wasiwa esibhedlela. Uma befika esibhedlela bamfaka eICU bamthola ukuthi uyaphila. Uthi lapha makhona uma bembuza ukuthi kwenzakaleni uthi angazi ngoba lezi imali siziyangazi zithengwe phambi kwami zakhuliswa yimi kodwa lokho ebeyikwenza namhlanje angazi bekwenze njani. Uthi kodwa iyodwa into engiyikhumbulayo engisindisile ngibiza uShembe wasuphuma umphefumulo kimi ngigcine lapho. Wena uyobiza abantu mawususenkini. Wahlala lo mama esibhedlela wayebhandisha umzimba wonke kusele nje ikhanda. Wahlala esibhedlela inyanga ezisithupha. Kwathi lapho ephuma khona wayesebafuna labafana abancube ukuba zohlambuluka ngoba yena wayeqhosha ngesono ethi wembatha zambathe ngisho nabashumayeli baseNazaretha. WayesuShembe esemkhombisa wathatha lento aqhosha ngayo athi uwisa ngayo abashumayeli. Yathathwa zima la sama pitbull. Wena uyofikela ubani ngoba wena ulwa noShembe mawuphula inkosazana uyomemeza abantu. Imbhalo 3:16 I mean Timothy 20. So Impala yonke iphiwe imbhalo yonke iphiwe uThixo. ilungile ukufundisa Ilungile ukufundisa nokuthethisa nokulungisa ngokululela ukuze umuntu kaThixo aphelele alungiswe imisebenzi emihle yonke. Njengoba sikhuluma lapha nje silungisela ithuba ukuthi angabikho iNazaretha ezothi baselifile libonakala liphoka. Ngene incwadi Mshumayeli sinenkinga umama uyabuya. Ngene incwadi Mshumayeli sinenkinga ubaba uyabuya. Wafa ubaba onile enengane ayeyizala kumkamuntu wafihlela umkakhe waze wafika isikhathi sokufa wangcwatshwa kanti ngcwatshwa umuntu ongaye ezulwini. Nengane ayizala nkosikazi zomuntu. Behlala nawo amadoda amadala ngaphethe wini. Sihlala lapha kwaMashe hostela. Angithi ke lapha hostela phambilini bebengekho abantu besifabe. Uma ibona indoda kwedlula isiketana nje ivela ngewindi ithi huphu kukhulu ukudla lapha. Unkosikazi yamshiya ekhaya. Abanye azaqamba amanga uma esesheloti line esefuna uthanda ekhambeni athi mntanami owami unkosikazi washona. Ihlala indoda iqolwe eThekwini ihlala nentombazane izala ingane azaziwe ekhaya nezaseThekwini ayizazi esekhaya zazi ukuthi umamncane washona. Ihlazo liyovela mzwane lendoda isifile sekubanga isidumbu sayo. Ugida kanjani unentombi ungakakholwa owathatha umntombi bayo? Awuphelele phela manje. Noma ngabe ungakakholwa wona intombazana awuphelele mawungakawukhokhi uyamqholiso lisamile leliyaqala. Uya kanjani emgidini? Futhi umgido wakho ongenasidlo awubona sesihogweni loyigidayo wena ngoba umayi phela. Mathiwa kiwe simayini ujika lapha emadokodweni wena njengemvukuzana. Khambe kusensuthweni ihloko kodwa uyanga isimayini. Uya kanjani emgidini? Manazaretha liyezithunywa. Ngelinye ilanga lapha emthwalume kwamna nkosikazi yagana kalishaba ushaba ehlala lapha ya eTesi
Kade sikhona nobaba ngesonto. Ushaba uyasebenza wayesezala indodana eyodwa. Le ndodana yakhe yehlulwa isikole. Wayesayithatha ushaba ngoba isikhulile ilapha ko standard 7 wayesezoyifaka kaloliwa. Uma isebenza lapha kaloliwa iyone iNazaretha iyone yabona uShembe yamthatha lo Shembe yayomcala ezweni la kube mthwalume. Uma ngabe seyikholwa yayisayibona intombi yahamba yayokhetha intombi ebhentshini yalobola kwaba kuhle angazi ukuthi wagana ebhentshini ukuthi lesi sikweletu sikaShembe ongakasikhokhulile uthi uzufe yini. Bangaka abantu abagana ebhentshini lapho asebayisa inkomo yokubonga Shembe uthi wamkhulisela intombi. Ngoba umthetho lapha ekhaya uthi mawuganwe ebhentshini ukhethe ebhentshini mawusucelile wayovela ubontombi khipha imbuzi uyise enkosini yokuyobonga ukuthi ukukhulisele le yangane ngoba uma ungakwenzi lokho lengilosi kule yangane 25 yohamba khambini ihluphe ekhaya umkakhe engabathola abantwana kanti uvinjwe ingilosi yamfuna isamthole emakhosazaneni. Uma uthatha ingane esebenza kubaba ngaphakathi uma ngabe usuyithathile lezi esebenza kubaba ithi inkosi inkomo zimbili ozonikela ngazo kwesulwe lengane ngoba namzukwana ifika izosebenza kubaba kwabi kwangembuzi ngaphakathi uthi lo mntwana usezothinta into ekaNkulunkulu. Wena wamthatha akaze ukhiphe lutho. Ngakana ngaphakathi ayisebenzela ubaba. Nesihogweni le ndoda ithi kumntanayo mntanami eseganwa yathi ke mntanami kuhle lokho kwenzayo ukuthi uganwe ngoba uyangibona ngihlala ngedwa lapha yathi unyoko mntanami wahamba wabuyela kubo. Angazi mina ukuthi umakoti uyabuyela yini kubo makhishwa. Athi umuntu ngikhumbula umama yovakashela unina. Nazi ukuthi umakoti uma yakhishwa indoda embamba ngesandla ehamba nhluzwa iphuma endlini yangenhla ishona esibayeni ifike esibayeni iround isibaya ngaphakathi besime empundweni yesibaya ibikela amadoda lezalukazi uthi nangu ndodakazi wenu uyahamba namhlanje uyovusa umuzi wasekutheni besiphuma naye ngengalo ihlale naye ngaphandle kwesango kuphuma unina wayo ephethe amacubana ngenkomishi uma efika kuyona ayivula umlomo ayimukilise emlonyeni bese ivala ngesandla athi mntanami konzenhle nalapho yakhona uzuyiphathe kahle athi mntanami indoda ngayiphendula noma kanjani bese ethi hamba ajike unina abuyele endlini yakwagogo lapho ibigonqe khona lengane afika hlale lapho athula athi du ihamba ingane yakhe emzini loze kuphakama udwendwe lwezidawini luphele esidawini kuyima ephuma unina hayi laba banamhlanje na esithi siyasina sishayisane nabegawini bengomama ezala uzoshadisa ingane yakhe. Ufuna lesigawini sengane yakho umama phuma nengane yakhe yogana ngoba lo makoti uma eseganilela ekhaya kubo akayi noma isikanjani noma ngathiwa kushoniwe uma efika kubo ufika njengezihambi akalali ufika khale nabakhalayo ahambe abuyele emzini uyobuya mzukwana elalela ekhaya ngoba nakho usebezogezwa. Ulapha nje wena wakhe akekho uvakashe kuphi. Hayi uhambile mama uthenge ukuya msombuluko. Ayinibila nje Nkosi yami ukuthi athengele phela umkhwe wami wangizaleli umuntu ukuthi athenga amazambane nesakala leyahlukene kusho isilima sendoda. Kusasa maseyibhethe izinto emsamasazi siyolungisa ngoba umkazi wahamba wabuya nokufa kwakubo wazokufaka lapha ekhaya. Ngoba lo makoti mayeke walala lapha kubo kufiwe lo liyasisi obelaphana uyobuya nalo lungene kulomuzi niyoze nithi nithakathiwe. Ngoba umuzi wendoda kubalulekile ukuthi ube nesibaya. Masingekho isibaya kini umuzi awukabikho. Masingekho nje isibaya awukakhi. Mangekho indlela kagogo kini awukakhi.
ma indle esindwayo kini ingekho ubakhi ukuthi ufike uthenga ama-blocks obanakho unemadlana thenga ama-blocks inqwaba nama-tiles lapha namaplango bese ubiza umfana uthi akakakhele bese iyakhokha ifaka ama-tiles uthi indlu yakhokha kuyona kagogo leyo ndle yakho indlu yagogo iyasindwa phansi indlu yagogo kuyabasa ifulela ngotshani okuzothi uma kwenzeka ingane ibanjwa umkhuhlane lapha ekhaya asuke umama athatha umule laphayana ashone ezaleni ngaphandle athathe izala abilise aphuzise ingane akhathe ingane namhlanje ushembe simsebenzisa i-overtime nje ingoba lezi zinto kazikho lukhulumile unyazi lapha ebuhleni lathi madoda uma ngabe indoda mshumayela uDlovu yakho umuzi iwakha kanjani Lathi wakha kanjani base bechaza abashumayeli uthi ushembe cha abantu abami uyabona lezi zindlu uma ingekho indoda ingenazo ingazakhile noma seyidlule emhlabeni umphefumulo wayo yondinda ngoba yafinga lakhanga ikhaya uthi kukhona indlu abantu ebaye bethi mabakha bengakhi uthi mshumayeli wabona ngesikhathi ngisuka lapha ngibheke phezulu kwanontanda bathakathi kwaceza wathi umshumayeli baba sasikhona uthi ngafike ngenzani wafika wahlaba isoyi uthi kwanontanda bathakathi ubani owayakhe khona ngoba ubaba mkhulu wayakhe ngapha entabasi uthi baba wakho umzazela uthi hene umzazela ungukhokho wobaba bami nina makiniphi indlu yokhokho bobaba beni iphi lasuku unyazi lathi zentabaswe kwaphuma nesinedolo lathi lapha kuneyingane kababa mkhulu ezedlulela khona lathi namhlanje zoyilanda lahlaba isoyi lathi kwakhiwe kumanje kuyakhiwe entabazwe kwakhiwe umuzi kaBhombela lasuka lapha entabazwe lashone loskope emahlutshini lapha yana enkosini yamahlubi lafika khona inkosi yamahlubi ikhonze maluthela kodwa lathi wena lathi umshana la ekhaya ukhokho wakho uBhombela lathi mina ngisendlini yakwabo wayezala ezalwa umalume wethu ubaba kama wakho laselithi ke ngeke ubaba mkhulu engabe nayo indawo lasesuka nayo inkosi yamahlubi ngekumgwaqo lona wase yakhomba indawo eyithafa lapha ngaphesheya yathi nansi indawo oyokwakha kuyona umuzi kaShembe ngeke uShembe ngabe nawo umuzi lapha kule ndawo beni kuko malume bakhe wena njalo alikho komalume lakho sekwabhujwa kulo akusekho umuntu kodwa usuhlulwa ukuthi ucele lapha kwabakini ukuthi ngoba abakithi akusekho umuntu ngicela lapha engasesangweni esandleni sokhohlo ukwakha indlu nje iyodwa urandi yakomalume bese ulandisa kanekhehla ubafaka phakathi ukuze uma izinto zikushala lapha kini ukwazi ukuyoncenga lapha kule yandla konyokolume ayikho kodwa lase bese kuba ilendlu yesithathu indlu lena ekababa wakho sewuyakhile kamkhulu wakho wayakhe kababa kakhokho wakho bese kuba ilendlu yesine kababa wakho bese kuba ilendlu yakwagogo azikho kona lezi zindlu sengiyadinga lathi inhlani izindlu ekhaya lathi kufana noma usokwenza umsebenzi ekhaya lathi ngibona manenza imisebenzi impendulo engabuyi ingoba nina lembuzi enibika ngayo umsebenzi lathi nibulala ngolesine umsebenzi uzoba ngesabatha ntambama uthi laba abantu sebeqoqane nini senidla nje ngolesine sebeqoqane nini usho lapha kamanje uma ungakaye ekhaya emphefumula ukazazi ufunani lapho bantu usazohlubuka uma ungakazuye kuloya muzi wathi wawushembe kolapha kamashi ogade omshumayela umajiya usayonika lamntakwethu uyozuqhothe njengesipikili ngoba abantu bakini bonke ingane ezaphuphuma abafele impini eningabazi ushembe wabageza wababeka kule yandlu kuthiwa kusekhala emphefumulo athi ubaba singakhonzeli kuyo ngoba bayakhala abanikazi babathi sifika nokuncola siyabangcolisa usuwaya uyobanikelela uthenga impuphu noshukela uthi uzopha abantu bakini ukudla ngoba vele nasekhaya kaze nibageza abantu abadala uhlupheka nje kangaka zinhlambuluko kini
wafa ubaba bakho bengezwani, wafa ubaba wakhe exabene noma wakho, ubaba wakho wayaziwe endaweni ukuthi uyidlela amakwebevu, ethi mayeseqhamuka lapho okhalweni egaxisa igila sakhe ehamba ehlabelela, kwakusho namadoda kuthiwa hawu nansi insizwa kaSibanibani iza lapha amadoda. Kodwa uma wakho wathi ubaba wakho mayesondela athathe wena akuhlome emhlanu adonse udadewenu ngengalo aphume ngemuva kothango ayongena kamakhelwane, afike ubaba wakho la ikhangasekho umuntu ngoba wayenede ubaba wakhe engadaka utshwala lwenonyoko. Wazi wahamba uyihle emhlabeni eshaya unyoka ingozi engaka ekhanda, namhlanje akazi ilungiswe leyo nto kini. Namhlanje anizwanje nabafowenu manithi nenza imisebenzi, abantu abasuke bezodla inyama baphetha sebelamula nini egcekeni senilwa nodwa, kanti impi yabazali bemphesheya kwethu nakazi ilanyulwe. Usabageza abantu abadala kini, swayenza inhlambuluko. Umema umshumayeli afike ekhaya uthenga imbuzi, qale ngale mbuzi yokuqala ohamba nayo uyisele emzini oyingcwele owakhiwa uShembe, wathi uShembe sebelanda ekhala emphefumulo awusaye ebuhleni, wathi usuya naye ekhala emphefumulo ufike ubanikelele uthi ngizolanda abantu bakithi ngelanga elithile ngiyobe ngibageza, ubanikelele sekusela inyanga. Njoba simndasa nje makuthi uzokwenza kunhlaba uzonikela manje ulinde edlula uNhlolanja sidla unhlaba kuyima ubenzela umsebenzi. Uthi lembuzi uyibulala kusela inyanga, masuyibulele lembuzi yokubika umsebenzi bese iphekwa ngakusasa, udonsa ugqoko lokuqala mayisiphekiwe nedombolo, bese uyafika uthatha umkhono ufake lapha egqokweni ushone lapha endlini kababa kakhokho wakho, ufike uthi baba umkhulu ngizonika ukhokho wakho nasi isimayo ngoba kungenzeka uhlupheka nje kanjena wena ushawa lusizi lokuthi ubaba wakho wazi wahamba emhlabeni yena ukhokho wakhe engamenzelanga lutho, wena usuzothetha icala likakhokho wakho kanti likababa wakho kwakho alithethwanga. Uthi bese usibeka lapha lesithebe uthe sakho baba kakhokho ubeke nebhodlela likadrinki uphume uthathe sesibili ufake umkhono ufake idombolo uthathe unemenite ushone endlini kababa kakhokho wakho naye uthi umuphukudla ubuye uthathe ugqoko uthathe idombolo ufake umlenze ubeke udrinki uye endlini kamkhulu uphinde uye endlini kababa, yonke lezi zitho zembuzi imkhono imlenze iye endlini zabanumzane. Bese ubuya sewuthatha isinqa sembuzi ufake idombolo sewuye endlini yakagogo uyopho mama. Uthi uShembe mawusuqedile bese ubiza lezi ingane ezincane engakathombi amashesha angena uyifake kulezi zindlu, uyifake kulezi zindlu kube izona ezidla lenyama. Mase iqedileke okusalayo sewungabanika abantu lenibise lebhodweni, kodwa lezi yazitho zidliwa yilezi ingane amashesha angena ngoba vele noma senithethe icala nenza imishado yabantu abangasekho emhlabeni izona enimise esigcawini zimela amadoda namakhehla kulomuzi. Wena idliwa obani imbuzi yokubika kini? Idliwa obani? Kwakusho unyazi sakhe isitezi lapha ehleli luxoxa luhleli phansi wale umbrella yale phambi kwesitezi. Idliwa obani kini? Uthi mawusuqedileke sekuyofika ilanga lomsebenzi niwenza umsebenzi befika abantu behle bebuse kube njeyana kunomsindo segcekeni wonke. Uthi mase ngesonto sebehambe bonke abantu ntambama sewuthatha imbuzi. UShembe uvele Zulu. Uthi sewuthatha imbuzi sewushona emsamo, uthi nina bobaba nobaba mkhulu siyabonga kade kujatshulwe la ekhaya kunomsindo, abanye bayibaba ngumsindo ongabangwe emzini weNazaretha abagcina bethukana. Uthi kodwa ngale mbuzi ngizokhuza lo msindo manje ukuthi awungaphindi ube khona, sibonga injabulo. Uthi imbuzi yokubonga khuza umsindo egcekeni. Amazwi lawo onyazi lwezulu. Umbuzo wami obheka kuwe, njengoba uyazi wena kini ukuthi angenelani, umphethe ingubo emhlophe, uma wakho wahamba emhlabeni enukwa ngokuthakatha, noma ngabe wayengathakathi kodwa babemnunga, namhlanje na wena unukwa ngokuthakatha lapho ogane khona. Ulapha nje phakathi ethempelini amanye amakhosikazi ohleli nawo ayakunuka. Uma nihambile kunemicimbi emzini ethile iwona shoqathwa nogada uMasibanibani.
awuthakathi wena inkinga unyokwahamba emhlabeni ethuka kuthiwa uyathakathi akangene ezulwini wembethwe insila ayethuka ngayo kwathiwa abuyele emuva uyogeza le nsila namhlanje leyo nsila yembethe ingane zakhe lezi eziyini makho ahamba emhlabeni enengane yachitheke sina kaze benziwa ababelethisi nawu lapha nje waphuphunyelwa isisu suhamba odokotela wahamba yonke indawo uswazi waphathwa isibeletho uswaphathwa isinya kanti uhlushwa ingane yaphuphuma ingane zakhe ayilungelwa lutho ekhaya ukudla kakuhlali thenga namhlanje ukudla ushaya insuku ezayo ayisekho impuphu usuza uthethe uthi ingane imosha ukudla kanti cha ile ngane yachitheke eswini wakazi yenzele lutho ile ngane wayizala yembethe ingubo yalahleka kanti lo mntwana wayeyiwele Abantwana okubazala sebefila abanye bayakusho futhi endlebeni zakho bethi le ndawo inyinyini le ndawo engikuyona inginyini indawo bangihlale nginika phela indawo kuba ngihlale khona usho wena enhlizweni yakho uthi ubani ongizalelela abanabo njengalokhu lahlekelwa abantwana ngihleli nje ngisiboshwa ngisulasula njalo ubani ongizalelela abanabo awunayo ingane yaphuphuma wenzani ngayo wayilungiselani ngoba ithi inkosikazi wasemlazi kwaJay efike inyanga yezulu isetehesi phansi kwamabridge lapha yaneduze ne-airport lapha yathi khona inyanga yezulu makusuka ibhanoyi yathi lezinto ibanga umsindo ziyasiphazamisa thina boshembe kodwa sizoyisusa lapha siyitholele enye indawo kwakusho inyanga yezulu njengoba isikhungo samabhanoyi airport nje sesilapha ngasemvoti sasuswa ushembe etehesi kwafika inkosikazi lapha eyayikhala ethi shembe nginengane yomfana lo mfana wami shembe akakwazi nokuyofesa usemdala inkinga yakhe iyodwa uyayichamela ubusuku nemini uneminyaka engaphe kwama-30 sengaphenduka umuntu onengane encane baba ngiyahamba ngiyayitsholo ngimthengela amanabukeni ngoba lokhu kuchama kwakhe akunothisi naye uvela abone ngebhlukwe nje selimanzi ukuthi useyichamela usewahlala endlini kenkosi asakwazi nokuphuma abona abanye abafana ehamba yodlala nabo ngenxa yalolu usizi yayisemnika isibusiso inkosi yasekuphakameni yathi inkosi ibusise inkosikazi yathi usize uma ngabe uNkulunkulu esekukhumbulile wakufesela into ehlupha lo mfana wathi wayilungisa wayisehamba lo mama ebuyele ekhaya ithi lensizwa sekuxoxa yona ithi yathi lele kwafika umuntu wesifazane osemdala uthi lapha emabeleni wayebopha amahlamvu nalapha ngezansi ebopha amahlamvu uthi wayengagqokile wathi lo muntu sawubona bhuti uthi lensizwa ngavuma kodwa futhi wasekufika igama lokuthi mina ngedwe esiswini sikamama anginayo omunye umuntu engimelamayo ubani wena uthi yayisithi lentokazi hayi mina ngudade wenu kodwa igama lami kangilazi umama kangitshelanga yathi wena uwedwa esiswini sikamama mina ngachitheka esiswini sikamama enamasonto amabili umama engikhulelwe wayengazi kodwa uthi ukhulelwe uthi ngase ngichitheke uthi ubona uyichamela nje kanje imino ehleli kuwena ethi ngizama ukukhuluma ngoba nginakwa uthi selongahamba sengimdala manje igazi leli lomele kimi uthi nasemthenini kanginali igama uma kubizwa mina vele kuthiwa woza lapha wena uthi ke lolu usizo nalo dalwa yimi mavuka lapho ubotshela umama ukuthi ade ngifikile kuwe kusho ushembe wathi ngizokutshela ukuthi uhlushekiswa yini yayi ngakubona lokhu lenyanga yakho yayi ngakubona lenyanga yakho nje othi makuthiwe ethempelini kwenziwa ukuthi uhamba yona wena ngoba nawe ufuna ukuba ngumshumayeli uhamba yona wena inyanga ngoba nawe ufuna ukuba umkhokheli ukwangafanele kubekwe lo ngoba usemdadlana uhamba inyanga uyaqaba uqabela isikhundla ongasasavelaphi
uthi ke lonkosikazi wayesehamba eya kungalo zinde eseyomtshela ebuhleni ukuthi baba kwenzeka njena ithi ke inkosi yamaNazaretha hamba ke mntana uye ekhaya uthola imbuzi wenza babelethisi embuzi yokuqala uyoyithatha indoda yakhe ishone ngenhla wena ubiza amakhosikazi ka14 afike noma ngabe intambama enzulala nathi noma engafika ekseni enzuvuka nathi bese lamakhosikazi umyeni wakho eyithatha lembuzi uyabika lapha ngenhla ukuthi ninabobani basekutheni namhlanje na kuzocelwa ukwenziwa babelethisi bakaMasibanibani owagana lapha ekhaya wadlulelwa ingane emhlabeni singakafika isikhathi engani siqhamuke emakhaya nje siyazi ukuthi umakoti bekuthi mangabeletheki izalukazi beyiphuma zishaya uphahla lwendlu sithethe uyothi bethethe lapha ngaphandle bezunga ezindlu umakoti bebelethe endlini ingakabelethelwe ibhedlela namhlanje nabahlinzwa nje ithina amadoda esilahla umthetho akuyona into enhle umkakhe abelethe ngomthungo uyindoda ngoba mayesehambile emhlabeni fanele kuphume imbuzi yokuvala umthungo kuye ngoba usongangena ezulwini akangeni umuntu ohamba engasaphelele emzimbeni ayikhisha imbuzi yokuvala umthungo uthelwe ngenyonga amakhosikazi umthungo wakhe asho ukuthi cha lokho kwenzeka kwaba liphutha ngoba umakoti uma kubonakala akabathola abantwana indoda ushona esibayeni ngoba wangena lapha ekhaya umuntu ngenkomo aqhoyisa kuthathwa ithunga leinkomo kuthi abafana bayosenga umakoti abanjiswa ithunga ukuze akhulelwe la ekhaya mangenzeki kubuyelwa komalume bakho nandoda ngoba mhlawumbe uganwe ngesibongo sikayihlo nje kwangakufanele uyidlwa kuphika usesini kuma wakho anedwa thatha lenkolo wasuthatha isibongo sikayihlo sithola ngeqoma kodwa uyihlo mzwana usesini kuma wakho wakuphika wathi kangazi ngiyobona ngengane isizelwe kwenze kwafika emhlabeni wathatha umakho akusakuyena wathi cha Sibanibani okuzingane konke makusencane kubomvana kuyafana awunginiki inyanga ezintathu kuyakweza isithupha kuyobe sekuhlubile bese ngikubona ukuthi okwakithi ngebhadi nangengozi lendoda yashona ungakawuhlanganisa u3 months ayithi ukubona ke konke ozingane mangizalwa kuncane kuba bomvu ngisho ikhona lemfene nelenkawu liba bomvu nje alikho ekuzalwa limnyama kuhluba ke ngoba kukhula bese kuthatha umbala wakubo bese kuba imbuzi lembuzi bese wena ehlinza amadoda sengigcina mshumayeli ngiyabuyisa manje bese ihlinza akhipha inanzi embuzini athatha inanzi ayinika amakhosikazi unazi ingubo uyithengile wena sengana amarompa kuthathwe nesicephe esincane thatha ukalika kubekwe lapha lenanzi nali ihlahla lomlahla nkosi ahamba amakhosikazi ayokwenza inkonzo ehlabelela ingoma kaShembe ethi wathi asiyobazala bephilile ngegama lenkosi umkhokheli ulaliswe lapho kukhweni olusha athatha ihlahla alibeke lapha eswini abeke ngapha eceleni lenanzi ehambiselana nengubo sengane emele umzimba wengane athi Sibanibani ebiza lengane ngegama athi mntanami phuma kule ndawo okuyona isakufanele ontanga embasemnyango athatha ihlahla libeke eswini aphinda libeke phezu kwenanzi azigaba zize zibe 3 mayeseqedile bese kuyathandazwa bese kuthathwa lenanzi goqwa kahle uphunyelwa ngaphandle sewuthatha imbuzi wena ndoda uyogeza umntanakhe akugeza umama wayo kuphela sawuyomgeza lo mntwana ngoba uhambe ngengozi njengoba efele eswini nje agezwe kuqedwe ngenyongo yembuzi kubuye naye bese kubukwa lapha egcekeni ukuthi kuphi lapha esingamenzela khona indlu yakhe yokugcina bese uthi phambi kwendlu kagogo sekumbiwe isigodana esincane useyasho ubaba mntanami nansi indawo yakho indlu yakho yokugcina lapho kufanele uhlale khona njengabantu bonke uNkulunkulu wenza isivumelwano sokuthi umuntu uyodliwa inhlabathi adliwe impethu adliwe intuthwane lona waphelele esini sakhe ithuna lakhe liphi ngoba wonke umuntu wamisela ukuthi abe nethuba bese bemfihla lapho bembeka kuzodlula inyanga ezintathu bese wena sewumenzela umsebenzi wakhe ngembuzi uphinde ulinde ngesikhathi ekhula evela ukuthi uyinkosazana usezophinda sewumenzela umhlonyane ngoba uma wenzela lengane ephilayo umhlonyane ungamenzelanga yena ngeke igane leyangane iyozala ingakafika emshadweni ngoba iyoniswa yilo ukuthi awumenzelanga lutho yena kodwa lo suze wamenzela umemulo cha angixolise ukwelula
ngithathelele bangcwele ukuthi ngahamba ngezitimela mama usesitimeleni awunqena ukukhuluma uzongena eGoli yayikhulumelekela nje sengathi kodwa uNkulunkulu engasikhumbula ukuthi konke lokho esikuxoxa uNkulunkulu asikhumbuza khona nobani mawuphendukile uyiNazaretha ungayazi indlela nabo baba phambili la ekhaya mawuphenduka wakhetha inkosi wabhajadiswa uyahamba uye Emzini wengcwele ukhipha u10 ukuvula amasango omuzi kaNkulunkulu uvulela abantu bakini 10 wokuvula indlu yesitsha lena ithe ubaba mkhulu iyokwakhiwa abantu bonke ngisho ongakholwa ufanele yakhe mangabe abakini bengawukhiphanga umnikelo wendlu yesitsha mawusuphenduka wena uyokhipha lo mnikelo u10 uvule indlu yesitsha kaNkulunkulu uNkulunkulu abusise nizwile amen